Izbori 2020. Unija penzionera opštinskog odbora Srpske napredne stranke Lazarevac organizovala je u restoranu Imperija druženje, kome je prisustvovao član predsjedništva Srpske napredne stranke, dr. Nebojša Stefanović, koji je ovom prilikom rekao. Lista pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić za našu decu posebnu pažnju posvećuje našim najstarijim sugrađanima, našim penzionerima. Od uvek smo želeli da pokažemo tu vrstu brige i pažnje koju su oni pokazivali prema našoj zemlji, svakoj od naših opština i gradova gradeći ih, i hoćemo da zajedno lokalna samouprava, opština, grad i republika ulože novac na način da pokažemo da ta briga nije samo na rečima, već i na delima. Jedino lista broj 1, dakle jedino naša lista može da garantuje da će sve što smo rekli da će biti izgrađeno u narednom periodu biti učinjeno, i to ne može da uradi ni jedna mala lista, ni jedna grupa građana, ni jedna mala politička stranka. Te stranke imaju pravo da se bore, ali oni se bore za svoje interese i bore se za interese svojih parcijalnih grupacija. Naša lista bori se za interese najvećeg dela našeg naroda, bori se za čitavu našu Srbiju i hoćemo da zajedno sa svim ljudima pokažemo kako se gradi infrastruktura, hoćemo da pokažemo kako ćemo podržati izgradnju i isključenja na autoput, uređenje jezera Očaga, i hoćemo da podržimo sve velike infrastrukturne projekte koje će izgraditi Republika Srbija, koje će izgraditi Vlada Republike Srbije, grad Beograd i opština Lazarevac. Za naše penzionere hoćemo najbolje uslove, hoćemo da ti ljudi osete da su važan deo našeg društva, da ih niko nije zaboravio, već da njihovo znanje i iskustvo koristimo svakoga dana. Zato će opština Lazarevac, buduća opštinska vlast, imati poseban zadatak da vodi računa o našim penzionerima, da iskoristi ono znanje koje su oni u svojem profesionalnom radu stekli u prethodnim godinama i da ih iskoristi u školama učeći našu decu, da ih iskoristi u lokalnoj samoupravi, ali da i to znanje prenese na one projekte koji su važne za sve ljude u jednoj od naših najvećih opština u Beogradu, opštine Lazarevac. Stefanović se zahvalio i svim ljudima koji su u protekle 4 godine vredno radili boreći se da opština Lazarevac postane bolje mesto, naglasivši da je uveren da će zajedno i ujedinjeni baš na takav način raditi i u narednim godinama u Lazarevačkoj opštini.